Danas na recenziji imamo jedan vrlo zanimljiv sat iz Pagani dizajna, model koji se označava kao PDYS020, omaž na Vacheron Constantin 222, jedan od najpoznatijih luksuznih sportskih satova s integriranom narukvicom. Dakle, Pagani dizajn ovdje ne pokušava sakriti inspiraciju. Oblik kućišta, tanki profil, jednostavan cifer i integrirana narukvica jasno vuku na ovaj legendarni dizajn. Oni već imaju dobro poznatu formulu koju prate. To su pristupačni satovi koji su kvalitetni, imaju dizajn inspiriran puno skupljim satovima i nekoliko kompromisa koje treba znati prije kupnje. Ovaj model je zanimljiv zato što ne ide na masivan sportski izgled, nego na tanak, elegantan i retro sportski dizajn. Na papiru imamo 37 mm promjera, kućište debljine od samo 7 mm, safirno staklo, čelik 100 metara vodootpornosti i kvarc mehanizam Seiko VJ21. Ali glavno pitanje je li ovaj Pagani samo još jedan omaž koji dobro izgleda na slikama ili je stvarno nosiv i vrijedan kupnje. Ako ste novi na kanalu i ako vas zanimaju realne recenzije bez uljepšavanja, pretplatite se i bacite like u znak podrške. Ovaj sat na prvu izgleda stvarno atraktivno, ima tanak profil, lijep sunburst efekt, integriranu narukvicu i dizajn koji odmah podsjeća na Vacheron Constantin 222, ali ima i nekoliko stvari koje morate znati prije kupnje, pogotovo ako imate malo manje ili plosnatije zapešće. Krenimo prvo sa specifikacijama. Kućište je od nehrđujućeg čelika, promjere 37 mm, a debljina samo 7. I to se odmah osjeti. Ovo je stvarno tanak sat. Na ruci djeluje elegantnije nego što biste očekivali od tipičnog Pagani dizajn modela. Staklo je safirno, što je veliki plus u ovom cjenovnom rangu, no to smo već navikli od Paganija. Vodootpornost je deklarirana na 10 bara, to je 100 metara, što znači da ne morate posebno paziti na ovaj sat kod svakodnevnog nošenja, pranja ruku ili neke lagane aktivnosti oko vode. Unutra je Seiko VJ21 kvarc mehanizam, dakle nema automatskog mehanizma, nema nekog rotora, nema mehanički osjećaj, ali zato imate jednostavnost, preciznost i jako tanko kućište. I tu odmah dolazimo do bitne stvari. Kvarc je za mene mali minus jer bih osobno uvijek radije nosio mehanički sat, pogotovo kod modela koji estetski podsjeća na luksuzni sportski i mehanički sat. Ali u ovom slučaju moram biti fair, da su unutra stavili automatik, sat gotovo ne bi mogao biti ovako tanak, a upravo zbog kvarca ovaj model ima taj elegantan i ultra tanak profil. Dizajn je vjerojatno glavni razlog zašto će neko uopće gledati ovaj sat. Ovo je omaž na Vacheron Constantin koji smo odmah spomenuli. Imamo integriranu narukvicu, tanko kućište, jednostavan cifer, elegantne kazaljke i taj retro sportski izgled koji je karakterističan za luksuzne sportske satove iz 70-ih. Naravno, ovo nije Vacheron i ne treba ga tako gledati. Ovo je pristupačna interpretacija tog dizajna za ljude kojima se sviđa estetika modela 222, ali ne žele ili ne mogu potrošiti iznos koji se traži za original. Pagani je ovdje pogodio jednu vrlo važnu stvar. Sat ne izgleda preveliko ni prenapuhano. S promjerom od samo 37 mm i tankim kućištem proporcije su zaista dobre. Djeluje elegantno, ali i dalje dovoljno sportski za svakodnevno nošenje. Pogotovo mi se sviđa ovaj sunburst cifer. Ovisno o svjetlu, on se mijenja i daje satu puno više karaktera nego što biste to očekivali na prvu. Na direktnom svjetlu izgleda življe, a u zatvorenom prostoru djeluje smirenije i elegantnije. To je jedan od većih pluseva ovog sata. Ne izgleda ravno i dosadno, ovaj efekt mu daje dozu luksuznijeg dojma, a pogotovo kad se sat miče na ruci ili se nalazite na dnevnom svjetlu. Cijeli dizajn dosta je čist, nema previše detalja, nema kronografa, nema nepotrebnog teksta, samo jednostavan cifer, tanki markeri i integrirana narukvica koja ovaj sat čini da izgleda kao jedna cjelina. Što se tiče kvalitete izrade, za ovu cijenu dojam je vrlo solidan. Kućište izgleda čisto, obrada je uredna, a tanki profil stvarno pomaže satu da izgleda skuplje nego što to stvarno i jest. Narukvica vizualno jako dobro paše u sat, integrirani dizajn čini sve da izgleda povezano i upravo zbog toga ovaj sat na fotografijama i videima izgleda ovako atraktivno. Naravno uživo to izgleda još bolje, teško je preko kamere
sve pokazati. Kod ovakvog tipa narukvice ipak postoji jedan problem, a to je da nije fleksibilna kao klasična narukvica s ravnim end linkovima i to se posebno osjeti na manjim ili plosnatijim zapešćima. Na ruci se sat lako nosi zbog male debljine. Nema osjećaj da vam nešto veliko sjedi na zapešću, zapinje za rukav ili da vam se ne uklapa u svakodnevno nošenje. Zbog malog promjera od 37 mm odličan je izbor. To je dimenzija koja može funkcionirati na manjim i na srednjim zapešćima, barem što se samog kućišta tiče. Ali sad dolazimo do najvažnije napomene ako planirate kupiti ovaj sat. Problem nije kućište nego narukvica. Ako imate manje zapešće ili ako vam je zapešće više plosnato nego zaobljeno, postoji velika šansa da sat neće lijepo ležati na ruci. Zbog konstrukcije ove integrirane narukvice, sat se možda neće obgrliti oko zapešća, nego može ostaviti praznine sa strane i djelovati kao da lebdi na ruci. Ajmo sada na prednosti i mane. Prvo ću krenuti s prednostima. Prva je definitivno dizajn, jer naravno ovo je omaž jednog jako popularnog sata i taj retro luksuzni sportski stil s integriranom narukvicom ovdje meni izgleda odlično. Druga prednost je mala debljina od samo 7 mm i to je stvarno impresivno i čini sat vrlo ugodnim za svakodnevno nošenje. Treća prednost je Sunburst cifer. To je detalj koji satu daje život i čini ga zanimljivim na svjetlu. Četvrta prednost, safirno staklo, što je uvijek lijepo vidjeti u ovom cjenovnom rangu jer ovaj sat košta samo 70 eura. Peta prednost je 100 metara vodootpornosti jer sat ne izgleda samo kao modni komad, nego ovdje ipak ima i neku praktičnu stranu i ne morate paziti recimo dok perete ruke. A sada moram izdvojiti i mane ovog sata. Prva je narukvica, ne zato što izgleda loše, naprotiv izgleda jako dobro, nego zato što zbog svoje konstrukcije neće odgovarati svakoj ruci i tu imate rizik od kupnja. Druga mana je kvarc mehanizam. Znam da će nekima to biti minus, upravo zbog toga što većina ljudi voli automatske satove. I meni je ovdje kvarc nedostatak u smislu emocije ili horološkog dojma. Ali recimo, budući da ovaj sat ima samo 7 mm debljinu, treba biti realan. Da ima automatski mehanizam, gotovo sigurno ne bi mogao biti ovako tanak. I ovo je sat vrlo jeftin, tako da definitivno ne bi uzeo kvarc baš kao neku veliku manu. Što se tiče vrijednosti za novac, Pagani dizajn ovdje nudi dosta. Dobivate čelično kućište, čelično integriranu narukvicu, safirno staklo, 100 metara vodootpornosti, tanak profil i vrlo atraktivan dizajn. Za cijenu od samo 70 eura to je jako konkurentan paket. Naravno, ovo nije luksuzni sat i ne treba očekivati završnu obradu kao kod puno skupljih brendova, ali ako tražite sat koji daje sličan vizualni dojam, a ne želite potrošiti ogroman novac, ovaj model ima smisla. To je to za ovu recenziju. Napišite mi u komentarima što mislite o ovakvim omaž satovima. Jesu li vam odlična prilika za dobar dizajn po manjoj cijeni ili ipak radije biste uzeli nešto originalnije. A ako vam je video bio koristan, bacite like, pretplatite se na kanal i vidimo se u sljedećoj recenziji. Također nemojte zaboraviti zapratiti me i na društvenim mrežama i pridružiti se grupi Hrvatski satovi, linkovi su u opisu ovog videa. Vidimo se za tjedan dana, subotu u podne. Hvala vam na gledanju još jednog videa na YouTube kanalu Svijet satova.